ការណែនាំអំពីកម្មវិធី Microsoft Access ហើយនឹង Database បាទនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនក្នុងការស្គាល់អំពីកម្មវិធី Microsoft Access តើប្រើវាដើម្បីអីហើយនឹងស្គាល់អំពី Database បាទគោលបំណងទី1នៅក្នុងមេរៀនយើងនឹងរៀនអំពីថាតើអ្វីជាកម្មវិធី Access បាទទី2តើ Database ជាអ្វីទី3ហេតុអ្វីយើងត្រូវប្រើ Database ទី4រៀនអំពីវត្ថុធាតុឬក៏ឧបករណ៍របស់ Access ដែលយើងហៅថា Access Object ឬក៏ Database Object បាទទី1បាទតើកម្មវិធី Access គឺជាកម្មវិធីអ្វីបាទ Access គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ create and manage database បាទអញ្ចឹង Access គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចបង្កើតបាទមានថាយើងអាចចងក្រងឬក៏រៀបចំបណ្ដុំទិន្នន័យបាទរៀបចំទិន្នន័យឲ្យមានរបៀបរៀបរយរៀបចំទិន្នន័យទុកនៅជាមួយគ្នាដោយមានលំដាប់ថ្នាក់មានការចាត់ចែងរៀបចំបានត្រឹមត្រូវបាទនិងមួយទៀតគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាទមួយទៀតគឺ manage database បាទ manage database គឺយើងមានថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំទិន្នន័យនោះចង់កែប្រែចង់លុបចង់ដាក់ស្រេចទៅយើងបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Access បង្កើតហើយគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាទនេះគឺជានិយមន័យនៃកម្មវិធី Access វាជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីប្រភេទ DBMS បាទ DBMS គឺជាប្រភេទកម្មវិធីដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងឯងបាទដែលមកពាក្យពេចន៍ថា Database Management System ប្រភេទកម្មវិធី DBMS មានច្រើនមានផ្សេងៗទៀតបាទមានដូចជា SQL MySQL Server បាទមានដូចជា Oracle អីផ្សេងៗមានច្រើនហើយនឹង Access របស់យើងនឹងដែរបាទ Access របស់យើងគឺជាប្រភេទ DBMS មួយបាទលក្ខណៈខ្នាតតូចបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតតាមរយៈ database តាមរយៈ Access បាទអាចគ្រប់គ្រងតាមរយៈ Access ក៏បានតែក៏លក្ខណៈជាខ្នាតទង់ទេតូចបាទតើ database ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទមិញយើងបានដឹងពីនិយមន័យពី Access គេថា Access គឺជាកម្មវិធីបង្កើត database គឺថា database ហ្នឹងអីគេ database ហ្នឹងបាទ database យើងអាចហៅវាថាជាបណ្ដុំទិន្នន័យឬក៏ឃ្លាំងទិន្នន័យបាទ collection of data or warehouse បាទជាបណ្ដុំទិន្នន័យបណ្ដុំទិន្នន័យមិនបណ្ដុំទិន្នន័យនេះគឺយើងសំដៅលើទិន្នន័យដែលនៅជាមួយគ្នាដែលយើងរៀបចំឲ្យវានៅជាមួយគ្នាបាទតែរៀបចំដោយមានសំណាប់ធ្នាប់បាទឃ្លាំងដាក់ទិន្នន័យឃ្លាំងដាក់ទិន្នន័យជាកន្លែងឃ្លាំងគឺកន្លែងដែលយើងរៀបចំទុកទិន្នន័យកន្លែងណាអីកន្លែងណាអីបាទដូចគ្នាឃ្លាំងដាក់ទិន្នន័យគឺយើងរៀបចំកន្លែងផ្សេងដើម្បីដាក់ប្រភេទទិន្នន័យផ្សេងពីគ្នាឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយគោលបំណងដែលយើងបង្កើត database នេះគឺយកដើម្បីយកអា database ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័ននានាស្ថាប័នផ្សេងទៅលើការងារផ្សេងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងបាទឃ្លាំងអីវ៉ាន់គ្រប់គ្រងថាតើ stock អីវ៉ាន់ដែលនៅក្នុង stock នៅសល់ប៉ុន្មានអីវ៉ាន់ដែលចូលមកបានអីវ៉ាន់ដែលនាំចេញប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឃ្លាំងរបស់យើងឬក៏ការងារនៅក្នុងបណ្ណាល័យបានគ្រប់គ្រងទៅលើសិភៅបាទហើយគេខ្ចីប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានចេញប៉ុន្មានចូលប៉ុន្មានមានសិភៅថ្មីសិភៅអីគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏ការងាររដ្ឋបាលនិងការងារគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងគឺជាគោលបំណងនៃ database តើតើហេតុអីយើងត្រូវប្រើប្រាស់ database បាទចំពោះការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្សេងដូចជាការងារផ្សេងដែលយើងរៀបរាប់បាច់មិញយើងគិតថាយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excel ក៏អាចកត់ត្រាទុកបានដែរមែនទេយើងអាចរក្សាទុកក្នុងកម្មវិធី Excel ក៏បានដែរតែហេតុអីយើងបាច់ប្រើ database ក្នុង Access ទៅអីបាទដោយសារនៅក្នុង Access មានគុណសម្បត្តិផ្សេងទៀតបាទដូចជាទិន្នន័យដែលនៅក្នុង database ក្នុង Access របស់យើងគឺអាចមានទំនាក់ទំនងមួយគ្នាគឺយើងបង្កើតឲ្យវាមានទំនាក់ទំនងមួយគ្នាគឺ relational database មានទំនាក់ទំនងមិនឧទាហរណ៍ក្នុង Excel ទិន្នន័យទុកជាតារាង Access ទុកជាតារាងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងទិន្នន័យនៅក្នុង Excel
vì ở mình là mẹ đồng một kia mình ta những bài trai về đặt trên cái kia chia tàng muối tình này ông pi ấy tục muối mà tàng tiếp chia tình này ông pi ấy một sen tiết ông pi sen mà tránh vì những bài trai đặt cái kia access của bài trai đặt cái kia chẳng đấy tái con tha access riêng ai chơi cá chón rồi viên tàng muối từ căn tàng muối thẹp bò muối từ căn thẹp bò muối ở viên miền tây mẹ đón chung một kia và trong Excel cứ những ẩn biến tròn chẳng bàn tề mà tổng đấy cứ vì nghi xua cục cron mà nghi xua cục cron nghi xua pra bài tập bài này nghi xua non ca kiểu từ ho mùi từ lời ca từ đầu tình này từ chậm cho tình này mà pra mình và chẳng Canada tình này bây mình mẹ đồng một cái nế nhưng nghi xua non cá từ chậm vô mà access bên bên thu non ca từ tiên vô mà tiên vô tình đấy mà những nghi xua vô mà pra Excel dương trong từ rô tình này là muối to tại chỗ to từ đó lại nâng tạm đòn từ đó thẹp bò nâng tạm đòn mỗi tí cứ dương ảnh miền sẵn tập hiệp mà bà bài tập bè bà dưỡng dương ảnh chạy sao sẵn tập hiệp bà dưỡng đo sẵn tập hiệp bà thưa mấy tụp ảnh ở về miền quân sẵn mặt xây nâng làm nài cả bàn bà dân tha con sẵn mắt cứ vì mình mẹ đông mấy cái này bà ta bên mình mẹ đông dạng mấy hay những anh nghi xua nâng cam cục krong ta cục krong mấy bạn hẹn ấy bạn về nghi xua chấn mà đại xá đại tập bè bà dưỡng miên một thổ thiệt trên cái ốp cỏ mà bỏ viên bằng cả là nắng đại miên một nghĩa xanh cái này mà lại nếu như hai thằng access object có đại tập bè object đây là không đại tập bè nó kia bậc ca anh bậc ca chỉ thẻ bò mà object chỉ mối nhưng anh ca chỉ thẻ bò nó không vía này không đại tập bè đại thẻ bò nó cứ chia tàng vị trí đại diện và cả máu sầm rắp chỗ tình đấy này không thẻ bò nè mà nhưng còn tục tình này và giới này nó không thẻ bò nè mà ai với mình mẹ đâu mới cái gì mà nó access nhưng ai giờ ai cả thẻ bò và cả bàn chơi chắc chắn trong thẻ bò nó trộn nhiều máu và trong ai với mình mẹ đâu mới cái thẻ bò chọc cái mà ok to một tiền form cứ chỉ tầm rung bài bọt nhưng anh bị cắt form được không được bán form tầm rung bài bọt xinh là dân pra sầm rập mình trôi từ cài prái từ nâng bạc mơ form miến mùi ok chính chúng pua ca từ bài trôi tình này bà sẵn dân pra chỉ Excel thòm đá dương bài trôi tình đấy từ lượt thẻ bò là mối to dựng bạc thẻ bò nó hơi bị trôi từ tại dịch vụ access đó là dương bậc cài form mã này trong vía và dương mình cho tình đây được trong form hỏi việc bỏ làm lại bỏ tình đây chỗ từ cánh thẻ bò thành đòn nghi xùa và năng hái chia thả bây giờ đây dương mơ một lần thì anh nghi xùa tiền cài trái bằng form mới cài tình đây là nâng thành đòn bài tập bạn đọc thẻ bò tiền bạn mơ bò miền con là trong bạn mới của anh bạn mơ 8 thì dạng form bạn này thì 7 query cứ chia vị trí xa mối nâng ca spine rock strong tình lấy bị thẻ bò mốiឬក៏ច្រើនmà query cứ chia objectមួយទៀតដែលយើងអាចបង្កើតវាមកបាទដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកបាទអញ្ចឹងយើងអាចចង់ងាយស្រួលរកនៅក្នុង database ងាយស្រួលស្រង់ទិន្នន័យពី table អញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់ចូលទៅដល់ទីតាំងដល់តែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយចំពោះ Excel ទិន្នន័យយើងទុកក្នុង Excel ទេđấy អញ្ចឹងវាយើងចង់ស្រង់ទិន្នន័យឧទាហរណ៍ថាស្រង់ទិន្នន័យ table យើងមាន10 table ចុះចំពោះ10ខែយើងដាក់ January បាទ February អីផ្សេង10ខែអញ្ចឹងចង់ស្រង់ទិន្នន័យលទ្ធផលចុងក្រោយណា1ពី table 1 2 3 4 5 6 7 8 10អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីស្រង់នៅក្នុង Excel តើយើងចូលទៅមួយហើយយកវាមកក្នុង Access យើងអត់ចាំបាច់ចូលទៅផ្ទាល់ដល់ទេគឺយើងបង្កើតជា query គឺយើងទាញ
ទាញទិន្នន័យពី table មកតែម្ដងណាទាញទិន្នន័យពី table ទាំង line ដែលយើងចង់ទាញមកហ្នឹងយកមកដាក់មកកន្លែងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបង្កើត query មួយបើក query មួយបង្កើតបាន query នឹងមួយគឺយើងអាចឃើញទិន្នន័យផ្សេងចេញពី table ច្រើនចូលមកក្នុង query មួយទៀតយើងក៏អាចបង្កើតវាចេញទៅជា report បាទយើងស្រង់បានជា query អាចមើលបានអាចងាយស្រួលរកអីផ្សេងហើយយើងអាចស្រង់វាទៅដាក់លើ report បង្កើតជា report សម្រង់ទិន្នន័យសង្ខេបបាទហើយអាច print វាចេញជាក្រដាសបានបាទអញ្ចឹងការស្វែងយល់អំពីកម្មវិធី Microsoft Access ហើយនឹង Database ត្រូវបានបញ្ចប់